Mimi siseme mtu usikunywe, lakini kukula leo, kesho kutwa huko hapa tu kwa duka, unalega hapa tu, unatafuta mahali pa kuingia ndio ate ukule kitu. Ikiwa pesa imekwisha, unakaa pale kama wewe ni mgonjwa, na unakaa pale tu siku mzima, the whole day, siku yote, hata ufikiri juu ya shamba. Tafadhali fikiria jambo hili, fikiria jambo hilo. Wewe ni binadamu, uliumbwa na Mungu akakupatia ardhi, afya nzuri, lakini wewe tumia afya hiyo. Tafadhali usije ukawa ni mtu tu wa kukaa hapa kwa soko kama mtu hana maana.